Nabi Gitano Nanda Muhammad Menyang derajat Rasul mulia Ibunda Nabi Nanda Aminah Ayah Abdullah Quraish mulia Bunda Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Dura bin Kilab Ayahda Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khudaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Mukawwim bin Nahur bin Tayra bin Yarub bin Yasjud bin Nabi bin Ismail bin Ibrahim yang keturunan Nabi Muhammad Habibullah menasab terubah Nabi Ibrahim Khalilullah lahir di Nabi di Nangro Makkah Nangro Madinah Kubu Maulana Ulas selanyan Tangkai duana Nibatun gajah Rabiul Ula Ulas selanyan Tangkai duana Nibatun gajah Rabiul Ula Umur 2 bulan dalam kandungan ayahnya sayang netinggai dunia yatim lam kandung di Rasulullah gadali ayah lari maulana majusi semua hancur dumpuna patung-patung berhala sampai urang menggentak Ka'bah senang Baitullah dengan lahir Maulana Nabidan lahir Rasulullah Maryam Asiyah Sarah dan Hawa Ma'ridhan Nabi nan Suwaidah Halimatu Sa'diyah Ma'ridah kedua nan Suwaibah Halimatu Sa'diyah Ma'ridah kedua Qawmun amtun bi Rasulullah kendak Allah sakit di pemahaman
Timpiatu masajud Nabi kendak barapi nyan kehuduk Maulana tinggai sajane Abdul Muttalib yang asuhudib masajud di Maulana umum berlutun Nabi Muhammad hendak hadarat wahyu pertama ke Rasul Allah Nabi angkat di sidang tempat di Gua Hira Lailatul Nabi dakwah di Makkah nang Madinah Sidotun masa nang planeton umur lebih pedurah Nabi getanyo netinggai dunia nang planeton umur lebih pedurah Nabi getanyo netinggai dunia. Emang kematan